lea matalia le tātou pokalami Samoa le tula le fiafi ia nga mawalalo ia tātou le wanoa le sunga ia sua me whai ona matalia le tātou pokalami se tal nga whalualo tātou te tal mātou utamai o le ngā lavina tai lolo whamalawanga ni lei le nei ia rawa oe ia whai o mātou au lia nei taimi ni lei tātou whaina fo i pina tuna taimi si aso o sola ia le nei fo mātou te whelua i lungo ia ea tai lo atu nuu whaftai whi mātua tua mātua o whapena talo mai fo i le tua ia wālata whasa sa moa mo menisiro au nai mātou whaftai fo i le tua ono e oro te talo mai ia i le tua leo le Kingdom TV ia e whai maa wala ro whinangalo ni whanau te leini ai lau tala le leo le malo sa uni fo le CKA Ministry au kilani nei ni sila ia mo le whaasoina o lau upu tamai whai o seau ngai na ia mātou whaalau te leina le tala le leo le malo o ele atua e nis taimi mana ia le mātou whaalongolongo le ali ia i mea le leo lo tu sia le tu spa ia i fo nis taimi e whaate ia ai le mātou whaalongo i mea te lapata ia ai mātou malau e kālesia ma tangata o le malo le atua e o ngā nei por kalami ina ia whai ma sao le ali ia au mātou au auna ia te oe le tupo le malo maolo mātou lalo fo le au unanga whaale malo o ke riso Yesu mātou talo ai le ni fiafi i lo nganga pa ia e fisosani mai ta ina i mātou la uso nei ai le ngata o le whaafonga lo atunu ia se mea le au ngā le li ie au la upu lava ia whaai loa ina ia lau tele ai o ele atua le ou le malo o i fo i mātou te maua le manuia mātou whaaftaita mai o lo ava no le lei ia vi ia oi le fo le atua la o no la ma tai o le ma le beno le fiafi ia mala o le fo ia no le li ia fa pena ona matou ngā lue whaatasi mo lo fina vi ia oi whaavau fa ia fo la o na ia mai fa pena o lue ina le o na le fatua o ia le tua ve le ala leo ma le ala ata e fa sala la wai la utala le leo le malo o ele hallelujah tai foi mo lo upu na matu fa longo e stemi wa halu leli ia ve mato ni tama o ni ampasa o ni tai tonu a inga e kare sia ma no ai le ngata le aleri ia tai ina ai mato a ve ma tai tonu sia nganga o le lo mo o mo lo ma vi ia o fa va le ne fiafi ono Yesu amen amen yeah ya via la tua la fiafi haleluya boa ya o vi ngana fo i tatu ma le lang after le tua le lofa ma le anga lei le leong ma long pui ia o fia ngai fo i tatu ma fi au ma duenga masani ma se fo i fanau ya onga fo ia na fata u ma tatu fu fuanga ma tatu pokalami ia ono le tua le tatu te au nai le tua lo soi fu pea amen ia le la tu la fiafi e le faila bona haru no ma tu pokalami ele patalo fatu fo i le sofa man malo ma sofa belpelo le tatu di faola isu ke wiso ia velo leo e fai masui le mako peno le tu la fiafi patalo fatu ai le CKA ne AUCKLAND ia te o tau Samoa ia tu pele ia tati ia tatu anga no tulanga halupe nga to ilea ya tulanga fatala lei ya ai ave ia so pe su ke viso fatuli matu ile ne fiafi su sunga fa fenga so spat ko taulanga pena na suina le vai oleola so se me lava ya vai le fa pita ona fo tatu pokalam ya fatalo fatu ai mesi ya tamama tina matua o le tatu pokalam me uso mutu fa fini bo mai masani ya mesi la tolbo ya so fa na isu ke viso na to patalo fatu ai na to peno le tu la fiafi la wesi si la mesa mo le la fa wa de tatu tusi le momo ko nito le o tatu yele mta po lima la wesi si la mai sa mo i lunga de tatu ala ata le tu la fiafi lo yes pa upunga fa pea tu tua le AMIO le anga temsalo le fa upunga fo yana na ilunga le utalo le tatu tusi pe na inalo tusi e mana le tatu so fatasi amen la fo si upu pe na na fi fetalai mai le tua
tātou whanongolongo foi ma o ina I tātou. O le le mataupu. Ia, ele whaaloa loa foi ia mātou tala. Tula le fiafi, le ai, Samoa, la foi se ngangana teo e whalongo mastaimi pao papa. Ma lia lo finangano, a mai o tātou mawhau. Ona lupa ia le tua pa ia mamana. Ia, e taimi e pena foi ona au so mai foi fili fa peua e pe kau lima malu e al por kalami ai le ai Samoa ona lupa ia lupa le ton tu spaia. Ma toni au ona fatawa. Ia pena na longa tsperta tu por kalami. Te lo fa longo staimi me ta muli lua ma faitaanga. Wale wo o maritulanga le atasini o fa fitauli. O lo o tau mawhai fuari ta malo Paulo e foina pe ona whai atu I dista to pokalami. O le Sao Paulo ele te tama I Sao Paulo. Sao Paulo e address problems ia kongo le kalesia. Fo whawhika auli. Ia tasi voila ni whawhita auli. Sa ia whale nangona e tau popole whale watuina. Ia peta, e au ngā mo tatu savalinga. Ona sa mo le mea leo le tupu nitu la o le o langa ma tātou savalinga. Amen. Ma te lo whaapela ua matou o ke ngia aku, pe whaatonu atu, pe to selu atu. Le ai o nao sina tātā longo, spautuanga, ti mainga la patainga, aisia, ona nau foi, I whapena aua ni tātua, pa uatu. Ia, I le malo le lau langi, ia e whamulia mai le tua, tau whafonga Samoa, whamulia tau loto, tala tau whalongo. Ia, la kutipetala I meo le tua, mo I tātou ni tula la fiafi, ia watu la noa lea, mo mata mo fia le mata pelo, ia, poela mata mea, pia mata mea ia sunga le, sunga te ta. Ia, whaafitai mo la noa. Ia le tua. Ia tai pelo le fiafi, ia whaafitai laua. Whaatuli maatu la nau auna le fiafia, whaatalu Samoa. Ma alo lava le. Alfai mai whanunga le asa fau, ia le fu tatu toi au lia le fiafi. Yo lutu mau pea le anga le leo le tua lo to fua mo le mato mola ole au tu le na pe ona se sila I fu iai tu I tua le AMIO le anga pe ave se le AMIO le anga po pule au po le ko inga fa upunga ku ai ole AMIO le anga ole bele le o mana o bia e ka ku kalame ni fiafi la ngo le opposite le AMIO le anga ole AMIO le so le AMIO le anga la tu sala o switch ka ko le li le rolangi banga fainga AMIO le mo kako wa mio la mio Yesu o io tupu mene o ia ele le ia me uma ma ato to ai me uma io le ta u fo inga ni fia fika ku kalkal ngo ai ia ngi so no atu ta le fia ele avo kai mi ka ki fia fa longo le tu io on sai fa baoni fa tua ia loto maulalo ia o le ngi fo ia o le au kur nga ka ko se u ka ku kalkal ngo po le alitas Mea o tara noa mai la apostolo Paulo e winga ya koronito le fiafi mo I tātou pea ona whaelo atu la nawa una o mea ngi, o topingi ia pies ele fifia kere kanga kalungo ai langa e maua ai kākou, maua ai la tau maua uma ia kākou ai o lea o ngā fo i o koe wha manatu o le upula le atua lea o kākou ka ngā kore maa lo le li me koe la lea kau kalungo ai forget the past o le pasi ia la wan ai o le loi ko la ka inga mo ka ko mo lumanga ai ya awangi o ka ko foi awangi o ka ko va ai awangi o ka ko kilo ia me o nga ya fe mele o ia TUA le AMIO le anga ai ka ko va ai Yesu Kristo le na lo fa mai ma o ia fo yo le AMIO le lei atoa e fa tai uma ia ka ko e pe le tamu fai la apostolo Paulo mori atu ia koronito ia ole ni foi la fiafi o ia ni au tu foi I fa tola iti e va ka ngoni nge fiafi au Samoa pe un fai ak foi ele ko ka failo ke longa o le alu foi o lau stali ma lau fai ka o sili aku ia mako ai o le mako ko e ka longo pe ma to e fa inga ia ka ku ia fa tasi le nga o me mali e fa ia ka ko fai ka ku si uma ai me foi o kongu ka ko loko ke lo so me foi la le ngal po kalami ko fangu mo ko fa mana tu na tu ai ka ko mo lo ka ko o nanga lo ka ko o ngal ma lo le tu mo lo fina ngalo ela le ya ke biso Yesu o ia o le fa ta inga le o mele le uma ma le anga ma le bio fa ma lo le langi le nga fio mai Yesu mo fa ka mai ate ta to
Me foi la le fia o fai upunga mau ai tasi le valu fa utu inga ngi fia tu itu le AMIO leanga forget the bus ya you know o ye me foi le defiles destructing the church ya fai le AMIO leanga o nga fa leanga ina tato ma fai le AMIO leanga o na fa leanga ina le kalesia fai foi le AMIO leanga o fa leanga ina tonu a inga so se mea ya leo ka ko va ile ngunga social media o le le lo le AMIO le ngaka ia nga o me leanga me ka ki va ia ali mai matupu mai ile la rolangi tonu foi la le kalesia le ni ia ka nga ko mate tu ai ka ko o vema kai o vema fai au o e lo tu le foi tonu nga venga le ri a o yo ka ko vai mau lalo mo vai ma me le ka o leanga sala po le AMIO leanga wala fa tu ino le AMIO leanga langa ya e ka o fai ma me leanga ma lo ka ke lo ka ko ai le fia o lo ia se kala i mai ko nito ka ko kilo ia mo le muta o fo le fia ia ma ka ko mai foi so fa so le lei ia ma se ko fa manga ko ka ko ka me le fia ia o se ko so aku le am ka ngol ka ko ka o puala o ku ia la ngawa se le fia sa mo le anga ale tu e se ma tu tu ala mi le anga e fa le anga ina ile tangata tali tonu e fa le anga ina ile kalesia Yesu man ku fo le kalesia Yesu kasi le me winga le ya o ele ska e kalesia a e lo fa la ya Yesu e o le kalesia me ko ngwana le ka unga e so le AMIO le anga fa me fa le ko pe kelum su meu a ave etse le AMIO le anga ya e sa awala nga le anga i ka ko e kering fa ku sa Yesu yang saunoanga me ka ole me fa fete a pa ul ka mai fa fete ko se palunga se fala maka ia e o aku il po a ko ma ku pe se palungi vo le ke le ka mai palunga esa la nga fa pe ngal ku me le fa tu sa Yesu ele fa pe la ole ise le anga ai fa tu sa Yesu me le ka ole me AMIO le anga ai le fa ise fo amen anga le fo ile ka nga maka ku ka ko i kongo le kalesia esa danga o le maka ku ka ko ia nga fa pe ma ia la se o son fa skamba o ko fa son fa skengi ke o haru de ko sa le loku ai le ai ka ka o ka ko alert makala ka ka lo ia ia le ka juro wa ka ko ia ko fa so fa ko ia e se valeri so le se go le la makanga solo la mi na on me ka o fa fo ia le AMIO le ile AMIO le ai tu le AMIO le ia sunga tino o fiafi ia le ka so o kwa pe e fiafi ia le tua mana ia le aso ho ne fiafi tato wa vai le ia foi le kalesia martino ke wiso le fiafi o le kusi le o le ka ile kalesia I ko lito amen so it's just the same these words is for us mo ka ko le amo le kalesia le me le so o le ka ko o ka ko bini o ka ko le kalesia ke wiso fai o le na tau tala ia le apostolo ma kusi le ia Kori o le se ko lito amen o ka ko le lo po fe o ye le kalesia ko lito ele o ko ye foi pe ona o le temi nei o le ai le mangu ia pe o le lalo o mosalemi o le pe ata to wa o le na se kolnito o te tali tonu o kolnito le lalo lava o le malo e lengi o le malo Chris na le tele o e kane si e tonu le fiopa ia le tu e ke mawala I lalo malo Turkey e kai mingi le kele o e kane si le ko ma vai ko lo fai ma fale mata anga o yo ko e fa o nga e va nei si fale fai mos e ka po I Jerusalem fale mai anga mo ko le fale o le o ke sian kai mi o le tala le e ka kil le ala le tusi le ese ma nga yo kusi ma ko le kusi ko le apostolo Paulo le kane si le ko le me ala le ku po e me le fa so ko ia basta o le mene le va ai le apostolo I media
O le mea le o le muri lua o le kupu ko le karesia o le makanga ia pe ka ko wa ia le fa mai e ua fai a vai ia le isi tangata i le foi ku mo mai ua sala wa lau le tala o iate o tou le faitaanga vai se vaga uma mai a pasta o le faitaanga fa pe foi e le o ta ua inu ese ina ua fai a vale tasi le a va lona tama ia e foi ku mo o ka se makanga pe ka ko ma fo le i le tū mara ka ko ngu le ka ko me se tātou le tino ke uso tātou le o talia le whaolatanga le o ka ko malama i le upo le tua le o ka ko kongo le karesia ke uso a whaila pa ka ki kilo le whai upo le o tupu tono le karesia le kenga lue le ke le ma le fia filme la sola hola e ke ma wai pe tangata le whai awa mai e whai awa ele va lona tama what a shame io si wai le mata ngau le me o lo a fi ma mo moli mai io se fa malo si mo e le te mai mo mai le fia fini ngai ki kongo le karesia ke ele o ko nito la anga ke lo e o ni mo lo we karesia ngai ke ngalu e pe ma ko mo la uso ese uma ia ngo ma ko e karesia ele ngo ma ko le karesia ke viso o ma to o fa na o le tu le o winga ma ko le mena ne ka o le muri lua fa fe o le te mai mo o fia ko sango e ngalu e ko o le karesia ke viso ma e whalongo e o inga le sa mai o e la kiki se e o ngai makua ma whaila wa ma e whai po ipu ko kongo le karesia ke wiso ngā o inga i oe o whiangi kausanga ia ka ke sila whia e kani o e whisiri ngā karia koe e au ia o le manga o e kongo le whaarotanga le o umara malama le mele whainga hena o ai ke uwa e apu o koe solsola o karima so ko sole well, oka se maka lea la, pa kako kilo la i le ruta la, pa mai e kua. O lea la winga le mea pa mai e kua. Awa ese la koinga ka haka mai fa pe kongo le karesia ke viso. O le upu sa o a ngā kua avese. Aise a langa pispisia e le karesia. O ia le lenga ke a mai a whaka i ka inga le anga i kongo le karesia. A whainga koe kupulanga karavou, a whainga koe le si koinga. E le fia sola ma se ko rua se skanga. A whainga koe le si karavou. Sola ma le ko rua le si tangata matua. Wai le mele maanga i o le kusi a me kua. A whainga i konito. A whainga i tangata whapengai kongoro ko e karesia. O ele ke mai moa mai. O ke fefe. Te tru. Lunga o ke fefe. Aisia langa lua sausa kangi fa fefe ka ko. O le kai mi ka ki. Ku wai. Na i lumo le tu ka u le pu mon. Aisia langa le ka ko i yaso nga kai. Le ku kupu me a faingela o le tupu me fa pe ko le ka sia. O ka e. Se fa le ko. O fe o i ka kai. O fe o i le leader. Amen. Tu lo le foi ngaro pa ia le tu o fea i le fai fea o la me fai o le fai o ia o le ma mo o kolito le o kusi mara kusko a vai le si foi o le lunga i so foi mai ko ke le fa ngo i me ko ke le mama foi po no apa lo mai o to foi o to loto fete la o sa fesi ko ave se mara o pa ia ai ele si ka e fa longo lo fa ku kana fa a ver vai fa malo lo ave ku o so ma ke ai vai le ika ma ku ika mai o ja la ngalo ma ke ai ka la le o le ka kala le ko le tu i le we ai fa ri tangata we le fa ia me le fil ngalo ile tu fa ia so kasa fa ia so wakari fa malo lo wa ele fa malo lo ma ka o le pumongi ma me sa o lo mo winga na o fa ka o le pule o lo ko feke
Ua fefeke lo loko. Ua ele usika I mawhaamalolo pe. Kua lo walo po lo kasen po lo nis po a. Kole ala. Kangaka o lenga lulue kongo. Kole karesia ke bisi. Lesi whawi whasawai laro. Paswai tau na pa mamore pa. Mangai e la wai. Tau te le whanono ea. Ina ia tu e seina e te outou le ua whaia le nā mea. Wow. Mamai e ha? Mamai e ha po le tua. Mai tau te le whanono ea. Tau te le whanono ea. Ia? Ina ia tu e seina ia te outou le ua whaia le nā mea. Ai la ie. Ko ke le whangono e. Pe ko ke fia vai. A koe refresh vai pule. Ko ke le whangono e. Ko ke le sana mo. Ko ke fia ie. Pe a ave ko te tangata pa. Fa malolo le kari pa pe. Fa malolo le finge pa pe. A ka ko le whaia la. E kere mea loko fefeke. A ngai ke fia le mea roa kari lo finge le vai. Influence lo. Yo, e fai kongo lo. Na mor kusi le ama isa ora pe skolo ya konito. Amen. Yo ore se konito. Oi la. Na ho ka ko fo ngu ese. E ke fa pe nga konito ngu ese le ngu ese fo sa mo. Ka ko ta ka to ngu ese. Le ore se konito. Sau le kana le wo o mai a ore ke mai mo mai ma ko le fa so. We are change also. Ka ko ta ka to o ngu ese vai le ma ngai o fa ngo ko ile o ole. Ole kusi. Yeah. Praise the Lord. Vi ele li. Mai ina ia tu ese ina ia te outou le ua whaia le ngā mea ko ese. Lai mea ke fefe ai e whai suinga whai. Awa ke fefe whamalolo. Asia, leanga o oe ole kai. O oe ole rida. Awa ke fefe whai ia. Ia whai unga ka kau. Awa ke whaafia ngaka. Ai e makau le tua. O le loko makapo inga ma mei e whai. E whai lea kua e le whai stangata. A whai la le ua e sila mai. I le fiafinge i le whamalosi. Ia ore ngā. Ore kako wa e whau kene. A whai ua misi mai ngā. Mauaks whamalosi nge e whai. Let's do it. Ia peo sia ule koe whapopo. Ia li. Aia. Amen. Mano Samoa, mano le whawhora, pia le whotati, mai le telefoni, o le te mai mo whalunga la tatu pukala. Pero whai atu le matanga. Ona, se tasi neo mata upu, matua I tāua lawa. Nei e le whai ngō whia fo I le tau a watu ina le mata upu nei e mātou. Pero na saunga sunga tai pe koe refresh, pe koe mai e ngai memories fo I are kaimi o kami foi o leanga I laka iau langa. Tala noa ui ia. Amen. Wai, lo ke le whai ala koe ngā mulilua lea. Wai maka Step mara. Le aila, e sila koe ngā sa vai o mea kau kingi. Ia, ke lo masangi so Samoa ni ngā maka upu. I kamaya, anunga la kala. Lea ngā ia maka upu lea, o ngā le kupur kami ngai. Penga sa ngā le sunga po I arfa whenga inga. Kakole kalesia is happening. If it happened in the Bible, it's also happening nowadays. It's happening right now. But fa malosi mo oe na fiafine o te fa malosi tuai oe Samoa, ya melangang falwa. Aua te fefe. Aua te fefe la nga ina matau pula. Tono lo kalesia. No falo con longo I telefon. Tu lo. Amarulu at fo I pa pe te aina yai. Te lona ua e silfia. Tala fou I le tamale, tuli lona whaasalanga. I le toi whai a inga I siana whinge, pona ngāru fo. Suong kausanga. O mea umanga, le kanunga le mulilua le kong I tato tusi. I le e whea pena o le no le tama I langa step mana, no. E koneke fo I ia isi mea o e malvalo whanau, o e masisi tolua, o e masisi. It all connects to this. Ke o whapea fo ia lea ngā uia o le whai maa whea marisking e sera maka lea. O le maka upu ngā kusa lea ma maka upu lea. Ngā o singa kala lea mai a pau. But o le mea cast is all the same. Al whesiri la I tato maka upu. Pea na whai mai e le whai upu ngā lua. Aku sisi ku whapea pau.
So le o ko fia e ngamia. Ele ia masisi o konga fisili. O sao ia. Yeah. Au le ko lua fo ile nga faia ngi AMIO. Si fisili fo ile siles. O sao ia ka mia. Po pe fisili po fa pe. Fa lo lo koma. Yeah. Au ke faia nga me ka lo koma ia. Wa o lo kinga. Wale ai se karangwanga. Ai sia. Ko le mela sa wai Paulo la makanga. Mele mo pe a pepe I farkanga. Le vangalo. Ala pepe. Au nga yo ngi maka ko fangu ka ko langa. Ka ko langa fa ko leli. Ka ko langa fa maong. Ne vao ngali. Ne vao e mala wo. Le o ka fa malo si fo ya wi ale. Ine netus. Amen. Men ele fa pe foi o mato fa soato va pe mato le ui ai ni ai sa mato ui mai foi ia fa ftai leli o le so ani mai tu sai foi mar folanga pa le tasi foi ne mata upu e esel finga ta ona e fa mero palangi vonga ne ki kilo loita to mista so sam me 30 ele ai ele 30 o lo poia le TUA clean e mama wainga 30 o lo manatu wainga 30 o lo wa o manatu a ki kilo la I le pertato me le tau fa matala tu I tato tala le tu tua le AMIO le pa me sika mai fa fefekia e le anga a ko le palunga la me ko fai be esel palunga e fa le palu fo o nga ke fiu ko be esel mai fa fekele ko le palunga nga o fefekia esser ma ngai ole o tusi mai ole apostol me ave esse tangata na wow ke lo esa moa ele fa pe we ave se we le lo fai le o lo fo ina isi nganga o lo fo ina ya awone pisia mai ele fa pe la we ave esse ona we le lo fai ona langsana le waina tu esa tu yo ni te ua fia lolo le mea nea ne lo tup tene mai tau fui a ko fa pe ko le afia ne ki o so solo me il tan pacing mu mas ka ko ne ya po malo siet na ai to va tu foi la no I le ke ma ko ka pa ke le ko malo ka so uia monia vo isa uanga ni fia wa ka singim ka pu pe vo le ka ka fila lo fala wo le se se kai amen ai on me ia o ka ngole fi pa ia le tu pe ka fa ka winga fa mai wa sana lau ka o le no te inga male pole ngala apostolo Paulo o ngole kale sia mo fon pambo mo le me o to wa vala wina ile fa pa ia ina male vala a wina ile suafa o le li Yesu Kristo male lo fa tu no le tu si o le kale mele le bang o le apostolo o le kale sia le atua na vala a wina ila tou ina ia fa ia ina mo le atua le vega kilo le kale sia fa moni ina ke le mealofa le nga pa ia amen me foi la le ilinge fi o ko o le poki ko inga o se kama ai mele la kikile pe foringa mai le fa ko a kupu pe o le fa nga kupu a le fa ko a hali mai ile fa ai ngisio le kale sia ai mai se ai le apostol vai pe anga kolosi a inga le nga kusi aku ya Paulo ko fa fuanga ko e sauce balanga ma ko fa ko pe mai wa esel mele wo ko nit so ya nga kene la ni fia wa mo ya ya o ele o ai ko ese sia ko nito le lope nga ngi mongi ala mongi mone me basi mala ku ai a wale ko ya se kale sia o le na me ka sia yo ku se kale sia ke sia no yai ai mo ka ko inge yo lo ka ko ese ia o tawa me toina o Yesu Kristo male tare le lo ma lo yo tangata me voi la leve me la apostolo Paulo sole wo sala la kala le mele o kupu ane mi si o ko ke ai le mas so confio vai io male si me fa mai apostolo Paulo vai e o kanga kale fa ola inga lai Korinto e la ke le fa ele me fa pea pasta o la vela o esa me fa pea mana tua
o le kala le la apostolo Paulo. Le fa makala mai le melenga kupu ia koni. A o ka ko samo. O le faiva le o ka ko samo. O molea. Fa sa lau ka. Mo fai kala. E ka. Sa ko sa lau solo. O le tene fa lolo, fa lolo ko ni to ya ka. Pasta. Sa o. Fa lolo ko ni to ya ka. Ia le mai apostolo Paulo. Ko sala lau ka. Io, o le kala le fa makala e pasta. Le mele kupu sa mo le foi tama. Le wo mai. O le lolo po o pe kangi. Ia ko la wana sa mo. Io. O le fe mai o le fai kaanga po le lua. Ia o se kasi e me ho le ka kilo fo ia. Ia mo ia le son tina mo. Ia o lona tina la. Ia 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 uso mo le tu fa fini. Amen. Ia fo inga yo ma ko fo i parents in law ma ko ngai. O step sister ma step brother. Ai ke longa fai mai ma ko e ka mama ki ngai kasi. Inga o ku va kasia ia che ma ko ki ngai ma ko kama. Inga fai fa kasi mai ama ko. Ele é se o fala um pouco o que pode se me vai pegar me lá aí o wingo for kala a como le lopo le ele fala inga ninguém finge fua le e se kala winga ninguém kinga e a foi lá longa winga e como o corneto aí nga ole ore si ko pasta o la vekala como sa salo pele kiki que longa la kiki me venga nenga pe wa o ko foi o makua o fifi ko ma ia kailo se me pise misti venga ne ko kala para nga venga le penga la ku ia le kinga le bo vai bo ki ronga ia manga ku e ole ai ke o ficou mai feira kali o ia nga ku le leila la kikila pe ka o le ku o foi le amar kam kikila o me foi la Samoa ia ka ko maka ku nga me fa pe ele fa pe o maka ka o pu mala fo ku le ia maka fo ia maka tala foi ka ku mala bala le ka o ngai la lo ma le tu mala ka kalesia man ko foi le se kalesia ka ko pelo chimero ko la vivi lo ko kele no Facebook ma YouTube o ma ko o ma ko o ku spaia ma ko o le kale sere fa mala fa fia ero nya ka ko me o ka ko si me o ka ko fo ye ngaru lui me o vala winga ile full stop ia ka fe ele ka ko kalesia le o va lo ko kala Paulo aua ko ke fa ku fa fasenga ma ko ma Apollo ma kefa o ma ko le fa nga wenga fa kasi ma keriso ku le ko menga fa ko ni to ko fa ia se vai le manga ia ka fe la nga ka ko halu ka ko ni la wa nga ma ka lo ia yo ko fa ia ko ni wa polo na mai polo aua o ko fa ko menga ko ni ko le manga ele le ia le me foi la le wo i me le ia sa ia la go no nu ai longa Paulo e ala nga lo i Paulo fe mai a Paulo lo le ai ma se si o ko pole me nga kusa wa pe ko ka ko le kale si le nga maka ile awa influence le rolangi man la ko stai pe foi le ka nga influence le rolangi ile kale si malanga nga lu malanga malanga mo mau inga ia nga wa i mai la rolangi ko kongo le kale sia la le kale sia le avea le master le tale le ya mele e pe ko kongo le kale sia ai influence mai fafo le la rolangi le kale sia ia nga ku manga pe foi le i ka ko makala i ko ele nga ka le mele o ku nga nga fai ka anga ia mai sia mau mea ka kilo ia ya ele va pela avela ka kala le kupulanga fo le wasau ma me ka ko kele va ai fa le ia ma kuli ma ka ngai me awa mo ia ele se me fo lu mo le tu kala ngal tis pa ia le me fo la ngai ai ka ka ko lo so se kai mia kala ngo ari ka ngaka la fionga pa ia le tu o le me fo nga brand new milk to me voina le upula le tu pe vo ni fia fo ia ka ko le ngo le upu ai fo wa fa mala poskolo le sole Bole ai mo se si o ko wea. O fa ngo le fa pe vero le kangi. A o mele fe mele bo le ai mo se si o ko wea manga ia pe ke ai le me le anga le fa. Wa nomo. Ai pole ia le apostolo Paulo. Ole e kale si ale ia ke liso le ai kupu ele me. Le era ave ma me kilo mo le la rolangi.
malako mo ai sia vangoa e o mai ko kongo e fa sala laule a mio le anga I kongo le kalesia me vo le ka ko e influencing la langi fa mai ya Yesu ya veo ko ma simba le la langi veo ko ma lama le la langi ai lo le veo ka ko mai e ku kuara mio le anga la langi pe a makara mio le anga la langi le o ka ko mo ni mawinga Yesu le la langi me vo la ni via fi e ka ua wa le fa mai Yesu ia la apostolo ka kau aku e seinga o kou ia nga mea ma ai ka ngaka nga e ka kau nga va ese amen boika Paulo boanga le ngai Paulo le hai o le kala le vinga apostolo Paulo la nga ka kau nga Yesu me kau se ha o ina o ai ina discipline e ko kongo le kalesia pasira le mea le fielo e kelo ka ngaka le ko fio mai lo ia Mene e me chalo ko fa la inga you know, saukanga kai le whaola inga loko whaola inga whaolongo ko ngā tapi whapea. Siri hei mai mako loku siasa kalangoa mako whia mea. Le mga ono whia kalangoa kaulanga ma meo offering fia ia ma ko mo whaolongoa mea meo leanga o kalangoa mai. Kama o le whaiara lau langi mko ea le Yesu lau langi Yesu. Maka le whao le kalesia. You are the church. So le mea ngā le kaka inga ninge fia Ia kako koe kilo le mea. Whasi fufuanga iai. Ngā ane whaia. Pio sa ngo vo ia unga nge fiafi. Ia pe ale is. O le alba le fala maka le feke ai apa ia ka mai mele kong. Fa pe ngala mo le ngasala. O le mea le mali a o nga feke. Ele ai mo se sime ko fa ia. Ke fiu ave ia vai ke fiu ko fa ma simba. Mo feke ale me nga Paulo le mea o le tia I le na pisi. Lo ngo wingo wa. Ok. Ele fia le tua ele amio le nga fia le. Ele amio tonu. Le amio le lei ia ke riso Yesu. Ke uka whapua ka koe le ia se amio ko umasa amio le lei. Le Yesu sau whai loa mea ka ko. Lana amio tonu ma lana amio le lei ia. Le lei ako ko ai ka ko pio lang whikalainga fwoi langa au soha mai ia. Ia ato o toa le leo la au toa amio e pei o lo tātou tamā o I le langi. E ato o toa ona le lei o ia. O le au nganga le mei le upo le atua e wha ako o ko ai ka ko. Bo faya ka ko excuse I hango ka ko nga sala. Le hango ka ko nga sala. E nga sala le se ala nga sala, se le ola nga sala. Yes, we are sinner saved by grace, but not living in sin every day. O le se nga me nga lu wal kasi nga me ba le ai. O le ola nga sala ya so mo me nga le mga bia le. Le ia fio pa ia le tu ku. Ese ma ave ese. Ma ave ese. Ma nga ia le me le wa le wo ma ngi fa mai ofo nei o lo ia I le tino ia te o to e le pule le masai fa mo me absent from the body is the presence ole wingo le kara la po skolo pe walkie o le ia I le tino ma ko le foi la o la o tama loa po le au na le tua o lo feo ai ma le nganga pa ia I le lu sur fai ku la so na lai I ka malo e feso o life o ia o le nganga le ri o lo fe ma o lo fe fa mali wa I o kolnito fa pe nga fo le melo ye fa mala po ko nga o le tino o ye nga ke riso Yesu o lo nga mo lo to nga o io Yesu nga mai le pule ya ke o le mele o ki fa ya ko ya ke o ko fa se fu nga le me nga la fa fek le me nga la fa fek fo lunga ya le nga isia le nga ile ka kau nga kupu nga me I te tonu o e kale sia a ke riso Yesu fa mai o mo no fa masino I le ua whaia whaapea le nā mea peise I ua o iai lava. Mai la paskolo palo umango whaamsingoa. Pea ua iake o kou ongorea. Ona o le pule ma le mana lai le tua. Lai a la apostolo. E ma whaia I o nga ia whaia aku si sauroanga ma se whaamkalanga. I o I le mea le kupu I o. Me foi lea. Kako kau kala le whatu o tua. Kau kala e le pule ma le mana le ua iake I kako. Lama e olo I me whaapea. Kau le hilo se mana iake I tātou. Bea ngo whaia aku. E leo kako I le mana o le atua o mai ia kako I mo ele me ka o le loto malosi ma le loto fa malosi e mori mau Yesu e va mai avatu ia te otoa a fio mai le nganga pa ia e mau e kako le mana le fa malosi le tato tea so se mea ki kalangoa so se mea ki vakunga e ia le aso e diali mai ia le o kala pe e tala noa people in Christ. Ai lo kalongo ya keriso masinga ngia o kausanga le kalongo ya saka. No, ele se me fa penga. Ku sabe que vai ko le work mai me kalongo ai. But if you in Christ, e ia le aso ali ali me ia o kana.
Fa pero ka soli. Sa akala fa fasi me sallo. E walu le li fo ami. E me sa wa ya Yesu ya maru. Bon mang ma ya Yesu ale wa okay ale sa akala Yesu pela fi mo. Ka ko I ka ku lo ile pula mana ya ke ka ko. E ka lo fa upu ya oi. AMIO leanga so nga fai oi so kalafo kala ya ke oi. Fai ngo oi so ko nga leanga umarngila lang. O ka wala ka ia kasi ka mai ka le seri. A wor fa me pe mata. La ka ko o fa pa ia inga I ka ko elea. Elea tua. Ia uma se si me a wale ula ka ko me ka le upo le tua. Ma le nganga pa ia le tua a wa le umia. Pio se kala fo se kasi a o ka ua leua. Kamai pisingisi. Le ia langi pisingisi me o lotu. E o ngale kele ina ia whaalau tele ina le tala lele. Ia whewa kele lau pisingisi. Ia oi. E lo te whai ngā pisingisi le mea peo ngā saungoa. Ia la o pēle maka. E sea. Aua e keu. Aua e te tauleanga ina le anganga pa ia marana ngā luenga lo whai. E o ngale kele o loku inga ia kele ima whaasara lau kala lei. Wasolanga ngā I kako mākua. E ka wo sa iri. Kambu mori tala lei mori lama. Yo kuku le ulama ale o ka ku me ka o I wa le kisi e fainga kala au wa ko faia you know it's not a business bisingisi fo ya ka ko ile tua bisingisi ele li ola fa la kele le kala le yo ma lo le li wa kele ale ka singa mi o le anga o lo tonga faia fu kala isi lo fai la lo o ke lo ke fo lo ko Yesu kala ngo fo isi sia ku spa ia o kala ngo le fiong fa winga le o isi wo claim me ora ku homa e lo se ka ku spa ia le tu o ku spa ia le tu lo sa ku spa ia me foi le fa malulu ko I Samoa ia ili ka ko fo ia nu tu lo le ngana ai le fa lo le tu ia ka ko ngana man ia ka ko nganu e fa lo le tu ile na upu ia pa mai ia olang his words above him. So if I know, yeah, may laka uangi ka uan makwa over ala mi le anga mlanga sala ay may fa may o mako o it's not yours. Fa fi kai la wa poskolo wa le chimele ba over ka ko inga ka ko le mga kuwa ile mai poskolo ko sumal ko orwa le ka mo faya mai. Amen. Ku ya le authority le tua ya itsulwa le ai mo se si we fa lo wa claim is them is their gospel is their story. It's their church. Ya ai ola mai ka ko amaka ngafi fe mai ya. E ku sa pe fa mai nga amaka ka ko loku kasi valu fia. E o loku ka ua. O loku le nga amaka Yesu bala nga so fa mai ya. O te ati na ina fo I lau e kalesia I lunga o le nei papa o Yesu. Glory. O le loko Yesu, o le upu ma le papa Yesu. O lau kau ki ngonga ona na le koe malului. Le nga la yunga vea o maka ngaka mori mau fa me fio mai le nganga pa ia o nga fa maro sia ile o ke kaukala. I ke ngu vale ai si me la langi a ola melia. E ke kaukala kala ma e fa maro. Ya. O be foi le o me ngai e ka se asa kala mo ai mako loko kele fo mako fo o nga le ri. I ko bu se kai mi fo I kong. Ya wa ile mako loko kele marka ko loko kele umaya. E ka kaunga ka fia. Se ala ngai fa masingo inga I ka ko ave maka kai o ave ma fa ulu I kongo e kale sia ka kasi o so solo ya la e pe yo fa ma ile me foi la le fa kai le upu le tua mo ka ko uma lava ele fa pico o ses ele sunga kai ka le ali o mangi fe pe maro pa so ali lo sunga po ta to Amen. le tola la fiafi nga sa mo va pena to e mafuta mai yo psiring yo la ale me ma to te ve se la fa le tau ne ma lai foi alo su me lo tu spaia ne na lo tu spaia ya sta to tu sina wo lungo ta to tv ya porta to la ta poi porta to live ne to la fiafi ya fa na fa ta win ya to mo foi ya nga to lu ya foi lu tanga Yeah. ole a ti lo foi is si va nga de mana Paulo e kau fo a kupulo se fa fikauli fo lo a wa ko fa ka
Onga peore whawhika auri ngā lo ki lo kui i ka kokus. O langa kupu. Kauri ere i whapea kupu i paulu. Nga kusi aku kusanga whaalongo me paulu i kala. Wo aku kala i a paulu. Wo kala ngoa i ka ngaka. Ki kilo mana paulu. Wo aku le kala. Airi fōa whawhika auri. Ia ki kilo le iei. Olisi mea ngana le tupu tono tatou. Ele ngata o le kalesia, to tonu fo ele ainga. Matua tatau fo i ona mana ia le leo whana. Ona i whai taimi e, ona e ke roa wa. E sikako ainga e hepe na ia mta upulea. Te lo whatu la whapea o le angala ta pito na la ta ai. Ai le ai, o te whaftaina tupu. E awa wina e lo ni tangata. E awa wina e foi au whamalosia e foi au. Mo lau ia sa walinga. A ti te lo wela ia le tatou tusi. E le wape pono o tatou le kalesia. O le tala no mai foi to tono o tatou a inga. E fe so soani e mo i tatou. Mai se foi le vale o tatou tama. Ma tatou whana o tini. Le wape foi le va o tama ia manlatu tina. O va o mai lo tom fai paulo fo mai tono le ran pas fai tau lea ia a tonu la lana e te sila fia ia na o kusia kwa le ngora mai TUA ka uma kua take it to the back le vai se me ia o banga tau sami se me e kua me e kua ave kua ka uma vai ese fufuanga ai le ia ai le yo o de kaimi e ke le e whawhikauli. Ke lola i le tato, kai upu le o tato. Upu e ono au. E le tusa lo o tō mita, tō te lei lo ea, o se mea whaafewhete i titi, e whaafewhete ina ai, li palunga whalawa o marawa. Lo mana rato na tupa mano si le puna e pa fitu o le mea lea ia o tō whaatea e se ai le mea whaafeti tuai ina ia avea o tō palunga fau ono ua le ai o se mea whaafeti ia ti o tō wa foi o ke viso la tātou paseka o whaasia mo i tātou o le nei a wā tātou te whaia le tau saminga mane mea whaafeti tuai o le loto leanga mane AMIO leanga a ia whaia mane mea i le whaafeteina o le loto le lei mane whaamaoni wa hai lai iai mana onga paulo ina ia te whaafauta tu tangata a whai ua iang sana mo te whaafaulo tangata wani mea leanga umana whewhete elo wana. Ia no whamei, tu i tua. Ele wapela tu tua e toi apa koe siskai. Arku kua vese. A vese. Ona e o kai mea koe apa koe le whasi whipeke ngā. I koe whipeke a koe whalu panunga. Mana i tato whaasoa, mana i tato pakalame. Ia o ngā fo i mara tato saupalinga. Ona o le mata upu lea, tele na pa ue tama. Tele al vai vai foi a tatu tama ali ia sinei foi mataupu ai a nga foi mutina o le tau foi na o le tatal no o tau foi na o le mana ia lo leo o nei foi sta me que fiwa ka foi a kuliska ia e pili ia mo tanga lo leo ai mana ia tatu mataupu ia tu le no le sunga ko ia le ko penga Ena fo ia point ka kom kaupu ele tua a tato wa vai le mata upule a pastas foi le ke vai nga le spuru kolu wa vese so kus ai o ale to tonu le tato e tam fai foi le kau vange mai va ai sia le angole o le na ti el fanua Yes. O longo winga la, e kaun kaku e lia mai nua. Mole e kalesia a ke viso. Amen. O ele kalesia a ke viso. O kako a le kalesia a ke viso. O le anga o le mele tatu te whaasoa ima tala noa i le vevi. E whamanusia ele tino ke viso. A wa ka kirikino le kalesia le.
lenga ave ele tusia e kasi ale isi olea o le whaikaanga ai wawa ai ele tusia apostolo Paulo ia e sao lea ia sio ai kikilo ele kusi ele ia i Paulo o le tusi le kusi mai e Paulo kongo le whalpui ai ka kikilo le tusinga o le tusi o i ka kei loa ai lea nganga o lea tua la ia Paulo ai sia o ngala o whaalongo Paulo le koa kele o ka akai o aku oi e whalpui mau mai i kolonito lea lai la u koni mo le kala lale ai wa ai e lau e kare sia lale mo whaakui o ka le meo le whaika anga ma le muri hua lai kupui o e mako ere no le aposkolo o le maangaia leo le kusi o le paka kilo i o le aposkolo sa whaakumuinga le aposkolo i le nganga pa ia ngonga i loa inga i mele le kelo me o isi me maangaia le i whamai o kele ia o tau le tino a le whamai le aposkolo ua umaranga whaila ua lau whamasingonga kanga ua umaranga whamasingonga whamasingonga whawhea e Paulo langa whamasingonga whalea nganga le mea i kangaka lea o le mawhauwhau ma le loto le aposkolo le kau mo mori mai ko inga kangaka whapea le kokongu i le lai whamai ku ese ku ese ma le karesia asia le ango le kau whamai le karesia ko nito o longa winga o le kele leila ma le ponga ma le mangumi o le karesia o ngau me whapea o le finangalo o le aposkolo o le kau wahauri le karesia o le kau wha makolokola o le tau wha mahatango fie le karesia a le whalongo i kala ola i whainga kupulanga ngai i o kukupu ai le wao o matua ma la kufanga Pisolo ale pa mai ua uma o kele ia o kino ua uma o whai al whamasingonga o kangaka whapenga kangaka muri lua kangaka whai ka anga ngai kong ua uma naka kua wai i hole le whainga i le apostolo Olpus ka semanga mo ai mo kako leanga o kako whi o tangata o le ise konito a wailala ave il kuside Longo wingo kako o ele ke mai mo mai mama ko le mo ka so ya o ngai le kusi ai sia le ho kako o tangata o e pei o konito au le sko ngiko vezolo na pengela ko ngiko ave ya fa fa kako o tangata o e ka un ka ko ri kusi da pe fa le o fa fa longo mai fa fonga le vini ia o ngala ya a ngai ya ma to ai sia langa o le kau ke kong uma le mea kau le karesia ke usi o le si me manga ia le pea kilo ko le ia i le tala pai mai mai aposkolo ave kua pe kua ai ko sau e male woni le aposkolo i foi punga ai ko mai awangi o ko feo ai ma ka pa ai ia o kako ia nga Kori ko fa malolo ma fe au ai ele lo ko fe au ala ko ko aru ye ko aru ai kamane ale me la posko o mi ko fe ai ma kamanga o mi ko fe ai ma ka fa penga ole o nga mo kako ina ia mama le karesia wiso o ngi mangu ngumi o nga ise pongo le karesia ke wiso langa mele le ka como mele le mo ko inga fio mai su asia le ko fa mo ma fora le karesia o mo ko ke le ko ponga le karesia mo ko ngumi ya o le karesia ke wiso le ana ka fa amma lo mo venga kai mi a hole e mafola ai ma le nei o le ko ingi ila mangi ngumi e winga fio mo lo yesu o ka ko ai foi e kau ke ola e ko inga o langa le le wo fa lo ngui o ngi ko o le ringa o fa malo no pe fa malo pe fi ma singa se fa se o ngi ko o i ngo pe o ko i ai nei lo ko e fe au ia ma le au fa ngar ia o la e o ai o la e o i le kama foi AMIO pi o
Pio se kasi ngā ngā mātonga pia ke le kala le o le whai upo e walu le whapea o le nei au a tātou te whaia le tau sa minga ma le mea whaafete tuai pe o le mea whaafete o le ana mea whaafete kua e rua mea le whamai ei o le loto leanga ma le AMIO leanga a whaila o ia oe le ki mai mea i e rua ia longa winga o ngā ia o mea whaafete mea i e rua le ka mai o mea whaafete kuai e kaunga o kaunku ese o le loko leanga ia ma le AMIO leanga o mea whaafete nga le tau ona to i ai i le kaimi ngei i to tonu o le kare sia i Samoa ka kukau ia le kare sia i Samoa ia ka kufaka ki ese konito salam time ago ia be o le pata malo biele tua mana ia io le me le o tatu talia fa o tanga le tama i mamoe o Yesu Kristo mai la awane e talia malo wolanga tuai ai talia we e ai falau wale mo le sifa fake amen purified and clean pe ki kilo ngale tu spalang o ko ngole ko na mangris pe ki kilo nginga esel mana yer menal ta o le sunga fa fenga de lua na o mea nga na lua o le loto leanga ma le AMIO leanga ho rongo ingai ka ngaka e ke loa koe AMIO lea ai la ka ngaka e ke loa koe loko leanga a va pera nga ke loko leanga ki o fo yawe me paulo ki o fo yawe e ke fie nga mea loko leanga ma le AMIO leanga a o te whaia na mea a o te whaia na tūlanga ba le whai mai pa wana me le fia tūtua o le leanga a kau ngela ve ese le leanga ma le loto ma le AMIO a kua le lei loto lei ma le AMIO lei ma ne to sui mai na lolo le mai a ia whaia ma le mea e le whawhetei o le loto le lei ma le wha mao amen a elai suinga mea e te le fie le na sui o le au ngā o le whawhita au le tupu e mau ai fwoi suinga mai e ka le sia lewa loa sui ai pe mo muso i suinga Samoa o lo langa ia tatou e alu i luma a le suia fo e te le loa le whawhita au le tupu e te le loa foi le mafu anga waina le fio mai si o talo wai o to te lo le nga o mata pula mo tu pula ka talo ona e wa vai ne lo langa ni wo sa le alu le social media ma le pena e te tau si lo sa mo na o si fia no la tala hona le o le nga o mata upu to fanu ai tono lo ainga to siati lo ainga siati lo fanau i ranga to pole tono lo e kalesia ai ti tilo la le fai upu muli le tusi na to fai le tala pau amen fa mai ave ese tangata fa pena vai mana onga pau ele na ole muli lua la sa una tono to tusi ke le asi vai con mata pe o le oi o pepelo meu mau ka o nga me awangi mu foi lano a me paulo que lo fai aku fa apea e que a luz se makanga nga o nga ele ma fai nga e alu ese foga nga si al besero la ma lang a me paulo le lo que e awangi e fellowshipi matangata fa pena ona e to pispisia ta ua il fa fete la fio ma tamai to tala yesu na fa ya na yo ko fa ikeke i me fa feke ole au la tu si upo ba taulang ole na wali mala yo aya ola ko wa onga e fa inga onga iska ka e fi wo ma sangi lo langa yo fa mi
kai ai lo mai sis ki pisa fua mo ka wa wele la ongang a porque ma ko buscar ko foi ngalo ko ru le ke ya ngai ru el fu ka ru ya pas ya ani kai para mo ka dia ele se kala fogo kala wale un kupu que ele vai so lá isi ya ele vai sa mga kala ha ona kana o meu maletan no mai paulo ton kusila me ia le tu por tatu sui fo amen la nga foi la tu fan e yo ta tua sa balinga ya va tu la bonole ni so fo ia pasta la ta po en fai ta tu ma lo sa mo sa ma lo sa ele va pe o ka ko pai pe o ka ko so no fai ni uso ai ole wingole ole tu la langa tu la apostolo paulo langa i kai mi salamo pe a fai a salamo ole wingale o so luanga fo i ma ale tu la apostolo le 𝚟𝚑𝚎 ele va pe o vai ese o ole a ave fasioki pe ave si mea e fa pe ku manga fo ia la e mo le lo le ia apostolo paulo le o mai ale fa la nga Israel mai ko pitol me sa no polonga ai sa fa to ngina ina ia aua ni ko eva ai se me fa fete ile palunga falao ale nu ule sia so ai langa e le se kai mi fa kali e kai mi rise ai lunga amen na ole la au le training ole la o lo ele move on and move out ele ko manga mia se me fa fete even se kama me a kilong e le kala le fa mainga e o ele me nga ia le palunga so se me o le faka a ko le fale a ko nga fa ma se uma la ole a so yo mai le fa nga sala e ole aka fo ile ole a meka ole a mi ole anga vale lo loto le anga sala za faia e ole ata fo ole me fa fete fa tu sa ia il me ole le anga ole a bio li kio fo fa mai le tana tu spa ia sili ona leo ino le a bio por loto wa loto e kupu mai le a bio le aka kalonga le fiafi ba le anga la le loto e kupu mai fo ile a bio le anga le leila le loto pe mai la leo fo ile le loko e kupu mai e fo ile le leo le amio inga ya lango le amio fa lo mai ile me le kere tama me nga ka fai pe afu ya fu mai le amio o le lo ka inga fo ile apostolo le fa pe o a mai ni kusi ai ia fa lo le kale sia cornito po kusi mai fo ya kako ia o nyo kako ku mama inga me ka o le nga sala e fa pe nga flow pe ma kupu kongo le kale sia me vo ile le nga la pa ka inga e fa mai ia o ku ese le me fa fete titi le al me loko fa mo lunga le wala ku le va ai ka mai me e uia o le fa ko akupu ai o se me o sala la kupu le kala o so ai o kam kiki malonkinga le ala fa mai la bo skolo paulo awangi tu sa no inga o ko le me le ai ka kaunga ia se fuanga discipline the church must be disciplined me vole ka ko loko le li yes ka ko ke lo fa yes ka ko ke mangu yang nga yes ai le ka ko lo fa yang sala pe o le topi le nga ka ko ai e ia le vole o nga yesu fa mai ai si yang le nga ma fa isi nga sala e ke alu yai uma lo i ma sei ale o i ma le kalisi ale ai ia o ku fa sa ngoro le ia po le fa mala po sto ku le saka o me foi la o linga ia mawal ka ngaka me ka o salamo repent inga ia ko le liu mai langa e le fa pera wa ise na ruka inga pe foi o ko ai va ai ngi ku ale ku si konito ka ko fa pe aku paulo fa fe kai lo ko wanga le leima ko fa pale le kamanga wa ko le ngonga ma salamo o le winga nga le discipline le mga ipo la o le ia ka ko le pule ma le mana wa fa lo mo ka la apostolo fa mai le anga ko ele ia ke o ko le kingo ale fa ya kula kala ya o ko pe o ko fa poto when you gathering o lo ia lo wanga inga o lo mo ri mau fo ile ale mana o keriso yesu berin mele pe ko fa ko ele ka ko mana o le mana o yesu for the power in Jesus Christ Hallelujah. Le ya ka ko le ya oi po fela le mele ki fa ko ila ukala e alu male nganga pa ia lang o le ya ke o the authority
Me vole awang e ku mama inga le vala winga oi. Mo ka singa me. Ke fa kali e o la kali se mako e kali sia. O ke fa kali si la ku fe au e ka kalo mo oi pe e ma ia e ka kalo ko kuli o kuli vai. Ma e fa ia ku le fo ma sit. Muni e sa ka fo ma ia o sia ki ala wo e ask ilis fo ma sit. Mai ka waka ko vai fo ma kala Yesu alu ka mai vai fo ma. Ai la ka ka sala ia ia. Si kala nga Yesu. Me foi la lea. O le manga o le apostolo inga ia. Discipline si kama lea. Discipline le kale si. E o foi la fa mea. Ile mea fa fefeti. Ave esi. Ai sea. Langa fefeke ele palunga ai fa mea ia o kou. Fai ese si mea fou po le palunga fou. Ai sau le palunga fou. O Yesu. It's very simple. E fai ngō fi. Au ka kou fa fai ngā ka ngā kuspa ia maranga o. Suero ia lea. O le mea fa fefete. O le aka fo usakangi. O le ato le ngasala. Ai o le mea le falawa e le fa fefeteina. O Yesu. Ai a oe la Yesu. O le ala le mea le kupu. Ia ki oe le lofa e discipline le mea lea. As a leaders. Pastors for le loku. Ai ki oe fo Yesu. E le mawhaionga e whaia ngiko i ngā mea. Whaafikai fo i le lotu tero le apostolo mai le mana ia ke riso Yesu lo ia te ia. Mawhaionga kusi e koe le kalesia. Sao le ia le ma. Praise the Lord. Ko maaro alu koe i. Ala tosi le kusi mai ai. Pa mai a langa ngai lo wanga ngā langa le mana o ke riso Yesu le ia ke au leo whaia ko ako poko poko. Ko umawhaila whai unga rama ngā. A ea. A ia o kou iloa. Discipline inga ia eise repent. O le nganga le apostolo Paulo e lewa pia o kusi aku pero ia olo vai aku avelo vai se me fasi fa lei ai ma fasi ok ai le fa me langi ile kaimi lo le apostolo ile kaimi e ko salamo vai la o le fa kusa ia fa me olo le kako pa seka o Yesu e ale me nga mai langa o ia le renga mai me fo Yes. ai ka ko la Yesu ele ia mangi me fa fete me foi ele pa foi ka ko me fa de kelo me sia no ko ka ko e ka ulo lo singa me pe ka u monge a lorkingo le lo Yesu e nga me fa me lo ka ko sia wa Amen. ai le Yesu nga o mai ta to me o mangi me foi le fa me ka la apostolo va mai o Yesu o la ta to pa seka vai akala ngolo me i falawa pray e lo le wo relate le me ya Yesu o ia o le falawa o le ola o ia o le falawa o ia o le areto moni o ia o le areto le ola akala ngoala o le areto la o le ola ele ai ma se me le anga kasi o ia fa tau le ya Yesu ke riso e ato to o le falawa le ai se fa fetina kasi me vola le ka ko samo le e lo fa Yesu la na ekalesia oe ma ka ko ka ngaka le ya le kalianga Yesu o fa kai fo i le mai ngala apostolo Paulo awala ngai kele ngala ko loa e kai mila ko ke poko ai mala ko fa mala tuina le pass over le paseka le ko mo muli ko la apostolo i fa mai yo ko ma ku ha me nga awang i se me fa feke i le pass over le la ngol paseka le o le paseka le o le fenga fo po le paseka ya Yesu Kristo amen si o ke viso le inga nga tu e ka ko e alu fa winga luar fa ngo fam kala ele le kai mi ai fa un ko le la mi le nga mai ko le kai o Yesu la le ai le o ska nga kai le i o ma se upu le nga mai lo fonga sa la ngo i o le ato to o le mi tonu ma me moni le tu e o le malo e vola le ka ko pi serious nga le nga le li ai lo ko pi si nga le nga le li ko va ya ka u ka ko ve au ka ko uma ele ko va i po la me le kupu la me le fa pe la me ringa le kupu pa va ai ke le ai lo nga lo kilo ai kupe e fa pasi ki kilo le account le lo ai ki kilo ngi me la ke lo po olo pa ia e ngi ka le olo fa pa ia inga ia ngi ka le me la sal luia me lo fa o me ba ke lo nga se me fa fa ku lo wa sa mo e le por va ai ma le fa longo la e le nga le lo ngi me kup ka ko wai e ka u ka ku lo inga ngi me kup ka ko va ku lo le Yesu mai lo tele lo la mana
ka ko ki ku ai mo me ia fa kai le ia wa orang upua ia mo ka ko uma le va penga o sa mo mai ala po so mai ala me ia ave ese le me fa fete tuai le si me le akala ngovo le fa feke e fa kala ngo me ka fa mo lunga le pride wala kasi le me fo le o nga ye fa mo lunga ko se ka le sia mo loko ka ngata wala ko vai la kikin me ka o le sala mala mi o le nga kupu ko asia o fa ia me fika nga ka ia wa ya me se la va pe ko fo la ka mala me alo fa le nga pa ia ngale ko va ai ya le mo ko kilo ngai ko mai me kupu ko mai aua la po skolo polo va mai o ko wa tu e seina fa atea ese me fa feke kuai ina ia vea o tongu palunga fou awa ua le ai se me fa fete ia te o tou awa foi o ke riso tātou pa seka ua faia fasia mo i tātou o le nei aua tātou te faia le tau saminga ma le mea fa fete tuai po o le mea fa fete o le loto leanga ma le AMIO leanga a ia faia ma le mea e le fa feteina o le loto le lei ma le fa maon pe vai aku e ala mo mai le loto le lei ma le loto le anga la vo le loko fa filinga usana e once okay mai le loko e fa ia loi yo lima ma o mangaluenga yo vai ngaluenga le okay mai le loto le fa la kispaia ia sili o ngaleo le winga o le loto por ma fa ina ilo le leo inga o isi me uma ai sa le anga fo o I le la sa o le tisi se ne fai e unga luenga pele lei pele anga e okay lo ai o le action le la kupu mai le mea po se me le lei le la fai le mea o fa mai le loto e fai pe loto le lei ia fai le me le lei po le loto le anga le okay mai fai le me le anga fa mai ia ave ese me ka o le loto le anga ma le AMIO le anga the pride thought ia fa kupuinga ka ko le me ka o le loto le lei male fa maon and the truth integrity fa maon I le loko o ka ko sa mo ye si ka mi kulo wana ngana o ke fia kele le ka ko no Samoa I love Samoan language and Samoan culture Samoan costume ale mea fa mole au ka ke apiusinga le ka ko ngana ma le ka ko nganu fai fa le ia pingo mai ngai o kukua ngai fo yo ma ku ya sola e mi ia ka ko va ai fa le ka ko ngu o me vo ile va pe sa ngu fa in ka va ngal po ile la uma o la ngu e lo ai la wa miu o vai no Facebook ola ke leo sofa makai o isi a me sa ngu ku no Facebook mo kwa kam ki are ya ru se alu fa nga me voi le ya o ma ku ma ko am pasol malo leli ya ka solo mo ya ka ko le fa me ma malama tala le bola ku Samoa le ngo yo ka ku amo ka ma ku fa solo ile ya Pacifica fa wo per ku ma le nga fa ri ka le yo malo malama ia nga le be nga ka ku kala o me ia fa alia I kuskusinga lungo fa ilangi ma me ngei mai voi pe aku ese singoa o ku u ai sua fa ainga pa io ainga langa e ka u ma ka ko ia ainga ia loka ika ma fa o ni winga ia ka me wa sa mo sa u fa pu ke le kusi mai mo lo sua fa me voi le o ka ko o le fa ngau le atua vai vele ka ko fua ka ngei le fu Samoa le ia Samoa le pese makangi ai e mo I nga kan pe wa kuia loko la ngalao mankiki ya kingo le yo le me ia ka ko wola me foi le pe ka pero ka fakulo ka fai che ke ku ngalungo ka fai langi ngei me e o mai va persona are they Christian? Are they born again? Are they a people of God? No. Ya umangira kala ko sa ulit fam kalanga o le tua o le malo vi o le tua me o malava mal so fu mo ai ko la ku sa punga ko ni kala lai ni kala le anga me le ka le AMIO le anga a wai le fa penga o fiu su inga le kala ngoi
even i upu sauru fofonga o tangata, upu leanga, upu whaasausili, upu e whareanga ina i lesi kangaka. Ea, ngā o lea tua i ele right ea. E whai ele mea ngā wa ai o ele tua, e sere alofa kako. Kako kere ngofo a maisi kusi mai le meli. Sua, o leanga kere la wa AMIO mele, o lea wa yakwa i upu leanga ngi yaki oi. Le ai. Laika kalo Yesu, wa mai talo Yesu lo tama, fa ma ngalo. Lo tama ai, lo wakari i lea wa se ia. E foi la le, i kako o le paseka. Pass over, o lea le winga. O pasi loa le oki malanga sala ya kako onga o ke riso lea. Lea o fai e kako me ka o le paseka. O le pasi loa lea. O le angelu lea tua o le afasioki umara. Eo i la ko e le valia o la to fale. O la to po fala o le koko ke riso. E o mai le kaimi ni o kako. O Yesu la lea o lo kako wa. Paseka siri. Ambedi. Ea e oki umai ngi mea. Kako uma. Ia sa mola ku pele. O le taimi ai fa tailo o lofa mo lo wanga le lei foi. Ia sa mola atu no pele. Ia mal fa no ingo foi lo taimi eke. Ma fuka mai ngi fiafi. Io a lofa morbo. Ia au ngar ngi pokalame. Le nga mo ma ko ka ko uma Yesu. Sa mola atu no pele. Ia nga o ile upua. Ia kako ku eseinga. Me fa fete tuai. O le loto leanga awalanga e kupu ai le AMIO leanga ai kako mai al me ka ora ia ola kako ia ke viso i ol paseka mai ai mo wai le loto le lei ma le fa maon si vai la le manga io mere loto le lei la ka ma fa maon e le fa ia al me ka o le AMIO leanga ai se fu le o loto le lei le fu la fu mai la AMIO e le lei la le wa e sel me fa fete kwa misi AMIO le pride fa maulunga me angi le wa ile ka wa misa ya la ngi wa sidi wa au le lei wa handsome wa beautiful wa kele so fa makai wa kele fa parangi wa kele ka vale so what me kaudia ia ka ko wola ia loto le lei me ta to loto fa mauni si o me ngale manga langa fa ku se o isa la eru la ku e sili o la ku fa mau lunga de ma losi ka mau ainga mal boto mai le tu e mia vai fa ku ngunga o me uma ngai mikai o me le ke a wa ia ku e fa ia la ku sa ili mai ia le tua inga ia la tau i loa moni la vo ia o le winga nga le fionga pa ia le tua inga ia ka ko loa o lo ka ko o nga le ma lo le tua ma le fa la te le ino la na tala le kasi la ia me o kala le ese o la kala le ia tato wa AMIO i loto le lei ma le AMIO le lei le o kasi ia AMIO o le malo le atu le so fe ya li so no le sunga o te ta pe ala fanga uma ta to por kala le to la le ye te wala no ye le tua ia te lola watu le no mo boli le sumo ho fe ngainga tu la cosa na sangwanga ia no pa uma tu la ia tatu programa ma no sa mo non sa ia vi le tua ngai ola se tau fa uma tu ia nai me le ko tu uma ia ona tu le sunga le te ina te fa mai ia tu le mato programa o te fia tau tala la titi i foi pule spultasi ona ole issue le kokongo le sile ole mele ole faitanga por faika ia por le mulilua o whatever ile ala o mana mato faso atu ma share sur le tele o mea pe ona lau o tu la fenga pa ia le tu asi o ko saula i foi pusu kasi o rusul ko i ona tu watu le sunga le tai o foi o pusu kasi le va pe ole nei o tu siati ati o tu ai se tasi o ta uso ina o tangata o ta uso ina o feme e tangata lea e ko kongo le kale sia ke wiso amen it's a warning it's a warning mo ga ko uma le tu tono le kale sia ke wiso ale o pin point mai le apostolo le kusi le tangata lea pa mai ai se tasi ua ta uso ina ifia i ko kongo le kare sia le tua le la mai le won pa mai
ta uso ina ai fai taanga o lo uso le ke lu ko kongore e kalesia e fai kaanga o le kanga kai fai ka e AMIO matanga ele kusa male upo le tua a le ala wo mai lo ai se tasi e ta uso ina femele le kaukala ile mele o ka uso ima o ko kongo le kalesia ke wiso le mele ye o ile ki mai mo mai mama ko lulea we are in the church but these words is a warning for you and for all of us ilea le koinga kakala le ya la AMIO e fai ka anga le ala ufa manatu mai ka ko le fefingi le tangata e ta uso ina ai fai ta anga o le issue le o le kusi le makana hoa ko le pore pa lo nei le ala wa ka mai si mea na mata mai o le fai ka anga ma le ale ala o la o mara kusi ale ala ko fa popo mai a po skolo isi mea o le ari si mea o va popo mai o le maka pe lua kolu o le fa mea o le ifo tupua ifo tupua kolu o la me si me fa i mea nga o le anga tele o le o nga o le fa mea vai pe o li mai pe o mea na kasi ale mea nga maka mai kusi li foi pu mua ale ala fai ua ale ala wo mai lo e vai le kele ko inga tangata le ka uso inga po ka ri ko kongo le li o le kalesia le la ke fai a me o le ifo ku pua o le o nganga ke lo le o se mere le fa mai tu si o fata o to e o ke o nga lo ia ele ko le lo ma fo fa mai o le ka e vale ai le u se ku lo nge me nga o mai me le o le o nga fa mai o le ka o nga le popoko ele popoto ila to sa le o nga lo tanga ba ku lo fero ro i pe o malo ko lo ka vale le me nga mo vai la le wo mai oi maka ko ile tanga ta o tanga o ta uso ina o tanga o le loku ai vai me e fa mala mai la lo la posto e wo mai ka ko uma le ka ko fa lo lo i fia fini ha mai lo la ia kwa e maniela e lua la mea le ka umele aposkolo e wo mai ka ko mo tangata ia le vai mai kwa mai awangi ko fe ho ai mo pakaka pa pea awangi ko fe ho ai mo le awori fa mai le ka uso inga le ko i e fo ringa mai e karpe pelo le fo ringa mai e keusiano so le ale muli lua ia manga oi maka pe me mai foi kupu le ala fa mai la poskolo i fa mai awangi o ko fe ai maka manga le winga mo ko nga me mo fake Christians the fake Christian ko nga ka fa pe lo lua u le ka ko nga lua foi mai awangi o ko ai fa ka simali o fa pe vai it's a warning mo ka ko nga ka ra ia le ko le ka le sia Christ ia ka ko makala la ia ka ko loa ia ko nga style ka ma ia le pe ko nga le fe ni mask ko ia la fi ko o mask ka ma sa lo le ia foi po sulu awa o ia ta e ona famosino i e o TUA ora ka famosino ka le ku apulo oi le ele se ka ko mea ga fai ele o se mea ga ko ke siano e fai le ka ko fa masingo for ka kare ku ore kare sia no ka ke le fai mangi oro po le TUA ya to te le fa masino e ua i loto pa o ele ka ko la ele ia paulo le ka ko le kare sia le ka ko ka kare ko kongo le kongo pa le kare sia le ka ko me foi fa masingo fa maloro o kele lo mulua fa masingo e ka ko nga kai kongo le li ole por pa por le kare sia nanga le fa makala mai le amakanga yo le fa maloro
kusa po so gay po ai famalolo ai se langa le fa mai le tu ka ko fa ia me tonu le tu ya aso solo me lore la sulu ye wo le to pa oe i tua e fa masino ina ila to ele ku awa ke fa masino fu ma ko pe a fa ma ko ka muli lua oi fa masino ma ko ola ku a fa foi la tu no a fa foi la ke fa pena ni se ma ko me nga fai la me la ma ko fa masino fu ko e fa masino ko ele tua le mangingo o kuskusinga la puskol pa ia wai oi awa ke fa masingolo uso lai kua awa ke ngofo malalau kulo le merka o le ngaoi o le mulilua o le o le foi kupua o le awa o le mea ka ngau e fa masingolo ngakare kua ai ngalo ia ke oi le ka uso inga oi anga foi ke fa ye oi como le cari oi le ka masingolo oi masingolo le tu Pi ele tu nei fe. Sa le foi pu muri. Pa mai. O tu e fa masino ene la to ele tu le o ka kwaya. O le nei ia fa te sina e o to le na tangata mi le anga ia te o to pa wale me ko faya. Ti fe ko kongor pa. Le ko kongor e carecia fa manolo. O le ku ai ku. Io. O le sa bai va. Sampai wafun ya oki ka. Ia pasta ma pasta. Ia si au le to fa popo atu. La pasta ia urua. Ma ngai al mangingo fa kuma ngevia. Yes. Da Yesu. Alo asa mo fa mai. Nga to oi le i su fa ngai nga so spot te taulanga. Ia le fa ngaloina fo ia au sina to ainga. Mai se le tupuranga telebou ma whanau ma loa le mai mo mai bia le tua whawano ina whaero taim tātou te mafuta i le tātou maka upu a tonu e au nā whale ma tā upu toi whanu te mo mole astu ai te whiau ia te oe a whai whai ana te sira fias tāta whaapea le au nā na tātou ma tā upu e leo se pa masino po se ia whai ei se ngaruenga vai ia se ngaruenga ao sau noia ia sunga i whawhengai ao so masitala tono mahofo whamai o le au ngā foi lea o le tū o to whinga ia tono lotu i la tūlanga whai whiau wao tia kono o na pe o le kikilo mai paulo o le ka o me ngā kai kua our leaders in the church o whea ko ke kuai a tau foi o le whaunga ino ia o le au whenga wenga foi al tino ki wiso ai te mana whai watu le tato po kalame le verse le vadu tau ina whapetania whapea. Let us celebrate our Passover then not with the bread having the old yeast of sin and wickedness, but with the bread that has no yeast, the bread of purity and truth. Pe walu na te mana ta pune tato maka pune fia. Oi. Se sia ma fa mo lu na tato tu si no fa mo mo le van. Ala we fa fonga mai wata u tu fo i manisi na fa upu mo mo. Ya la wo mo fo i tato mata u lima. Ona fo i wa fa stai fo le tu o mo fo la bono. Ma to fa ta si mana o ona nei. Ya le li o le ava noe le a mou foi ia le sume foi o le sunga le whawhengainga. Ia le la ua wha umatoe le tato maka upu wana o le su tolu pai upu. Ia e pe tasi ia le aunga ma wha moe na tusi mai paulo i lea fasi tusi. O na foi na le whawhita uli lea. Amen. O lea, o tangata le ia toi na AMIO ia le ngata le mulua. Ia le whawhonga le mata pea o le ngoi o le pepelo o le o ngā mea umana. Ai fa mai tu i tua ona te wale anga le kalesia amen ia ani ngata wale tu i tua te wale anga lo ainga o lo mafutanga o mea umaia taua ia lea o tu i tua o sap
a ko sela le ko malai sa mai kua o le foi ska mai le bango fu ko le ya sa mo le tuna ngang fo sta te le lava ya le tu ta merta tu por kalami ni tu la fiafi ta tonu ya sa fa manu ya le tu le fa fonga me lo fa no no la na upu fola ya na upu fetalai me fo ni tu la fiafi le se mato lo paia tu spaia ale fa malo sia ia mo tatou i le aso ma le aso oi me tala so monga i le finge mulua me mo finge le amio le anga me o man fa mulua me sa ai solo no mutu me fa pe fo o te le fa ese me te manatu te lo fa pena me tala po fo fa fita tu la amio le anga alors solo mo ko fa me ke le fa ese me o ngasa waskama e vakuye yo foran kama sa moai ya tala to e ai au fi au ya ya taua e nga mo oi nga fo mo matou hen tu la le fiaf mo le tuna nga fo tai te le lava sa mo to ma futa mai o la fo i se leo o la fo tala o le to mali fo ta fa fonga ni tu la le fiaf ya tu i tua ngalo ia se matu se ya e toto i su pena ona ngalo ia se matu sala tu la fiafi ai ya batole no le sunga le fa venga fa vinga fo e tato por kalame ni tu la fiafi te lava pasta mai mo tu e inga le tato live le CKA ni AUCKLAND le ngata fo le wo mo pa anga malava pena na comments mai lunga tatu live tai te le lava mo fa wa mai time le mafuta mai ai nga to po le mo le nga fa tai su mai fa ngai basta su ale met po ia tinu mo le mafutanga fo le nepo ia so swani fo ia ja ne fo isa bolinga ni olanga mo le tuna fa tai te le lava sa mo ia tatu po kalami na mo ne vai aso au lia tu foi lava yaso ta ia tuai si tatu ola e meso to soifua ia ona tatu to mafuta e foi la ia mo ne afiafi ia la fai unya le macho por kalami su fa venga con vai ona fai statu talo fai o tatu por kalami ia tatu talo luia io vale tu o mato tama ia kai ua fai uina nei le ngaluenga o tama ele o yese ato to e mato o mato tangata ai mato te la fo ia tu i lo nga pa i le fiafi nei tama e te fa ato la mato nga luenga le i amen ia fa pena ona e tu loto ia ai o fina ngalo maloto o tangata e mai se o lau e kale sia le fiafi nei lo mato tu tama ina ia lave ina se nganga mo lo malo ai sili ona tu sia ai le tino ke viso nei fiafi ta ma faftai mo la upu faftai mo la fa uma ma to la ngona ina lo fata si mai nei fiafi e ala i lo nganga pa ia le nganga pa ia le ma to te tali tonu o ia lava le sa feta lai le fiafi nei ai fa nga ina o ma to mutu o ma to leo fa pena ona moli o atu ai le upu lo malo i to tonu o maota malawa nei fiafi ta ma faftai tai ta mava tai Yesu tai no wanga lei mala so ni sili le fiafi lei lo mato tua ta ma se upo mato tau tala ye wole tu sa malo fina ngalo ta ma fa ma ngalo mai I mato o la fana pa manuia nei ala leo man lei ala ata ta ma pa manuia sunga le pule lo mato tua ia fa manuia foi le nei e kale sia sunga le fa fianga mar fartua mar pa io nei e kale sia wa faava no fai toa o le nei malu male nei fale mato fale mai se o mato alanga ina le upu o lo malo I le aso ma le aso lo mato tu faftai mato talo foi mo le auso au na o lo so o mai le nei fiafi la to te so ina le nei fe au ma le upu o lo malo le nei fiafi lo mato tua ia o famanianga tama mato te talo famanuia le sunga
ia pole fou mai se foi ia le uso ia sio le le ia lo matou atua ala o le afo ia tu a inga ne ia mua au muli au la fio e te leo te mantia i matou uma i lunga le ala pe a matou fo ia tu i o matou a inga te ma pa mangalo i matou se upu o se ia e foto ale tautai ai se la na tu ia ma lo matou tua pa manuia le nei atu nu o lo matou no fo mau mauai le ngata i le tama i le whangaluina si o matou atu nu pele o Samoa tama i a whamanuia i si o matou atu nu pele le tama i ta i pale mia malana kapeneta le whainga malolo matou atua i a tō mai le langi se manuia o Samoa le whangaluina i matou o le au whatu atua le lau upu na e whetalaia i o matou ta talo mo le file mu o Jerusalema. Tama i atu wai le angelu siri ma le peruafi e fia liu wai e leo ma martia mai sa sae ma sisifo ma tu ma saute i atu wai le angelu e leo lo nu filifilia o tangata filifilia sa e Peru sa Isara e nu ma sa i uta uma lo matou tua na matou talo lele ni ie matou te tatalo wala au atu ai i lau fio awa o le pule au i mea le file mu le la rangi matou talo o ai tu lau pule e au lau pule e tu tasi lau pule i le langi ma le lau langi ma la lo ifo le lau langi nei o lai ova ia lo matou tua matou talo le ie le fiafi se me o le o atu ele matou talo tama so an mai awa o matou lava o tangata e vai lo matou tua ia fa mangalo i matou le uso ma le whainga ruenga nei fiafi o iatu mea uma i le fio nei fiafi ina ia vi ia ai oi nei maso uma se o atu i le whaavau lava ono Iesu o matou talo mwala au atu ai Amen Amen Praise the Lord. Ia ko te le lau Samoa, manuia le vai uma le vai aso. Ke so fua mai manuia. Hallelujah. Praise the Lord.